je Benny. I Gumball. I danas igramo Hunger Games, ali ne na Vucu Network, nego na nekom drugom serveru na kojem ja prvi put igram, tako da mapa mi je nova. I počinjemo za 5 sekundi. Ja. I... Evo ga. Dakle, čini mi se da malo laga. Evo vidim. Kakva ovo mapa. Prema ćeš. Gdje idem? Idemo na ovom gore brzo. Okej. A smijem li je li ovo dalo vode ili led? Jes, možeš hodati. Okej. Dakle, počinjemo za 10 sekundi. 5. Okej. Ima nas 24, znači ovo je dosta server. Dobar. Opa. Česta, jaj. Uzmi i ostalo stvari. Još ošlo jabuka. Okej, daj meni jabuke. Mogu li sbaciti jabuke? Evo ga. Dobro, možeš jesti to isto. Ja imam TNT. Znaš li ti ovdje čestove neke gdje imaju? Isto igram onako po prvi put, nisam baš ekspert u toga. Nakon drugi put možda. Oni su mogu igrati. Ovo je kućic, hoćemo li ići dole? Ovdje moraju biti često. Slizgno. Nisam, ali... Pa moraš ići okolo. Ne moram. Mogu ja tam nešto piti? Šta? Može li se izaći odavde? Evo, mač, uzmi sik. Kako je ovo? I čizme. Pečena riba. Kako je čizma? Imam udicu. Imam hrane, to je bitno. Ovdje imam. Čest. Yeah! Imam prstok. Nemam, uzeo ga. Evo, stani. Evo, ovo primi. A, men daje kožnu. A ne bi se sjetio barem dati onaj prstok da budemo negdje jednaki. Šta ti? Ajde ovo ti kroz ovo šum. Šta je? Što smije ovo potrebno? Mala kuću. Šta ti? Ništa. Sumro. Nisam. U kuću odletio. Pa odal. Sumro onda. Nisam. Uj. Našao sam zlato. Sad me zanima gdje je spao to. Ha? Sad me zanima gdje je spao. Evo mene gore iznad ovoga gdje smo sad bili. Gdje si ti? Evo me tamo kod one vode. Koje vode si ti, Bog te ne ubio. Si ti izašao iz ove kućice? Nis. Evo me dolu skroz pri kraju, sam. Jesi li bio ovdje kod nekog mosta ovoga nekog? Evo me kod nekih slapova, ako išta pomaže, evo me kod Pa slapova. kako će mi pomagati? Aha, ja mislim da si ti dole ispod sad. Čekaj. Dole sam, hama kod kraja sam. Čekaj, evo neki slapova ovdje. Vidiš li me? Vidiš malo sutra. Evo čest. Ovako, na početku gore ravno, onda se dole sliva. Hajde dođi tamo gdje ima onaj čest na onome štapu. Gdje smo mi bili. Čekaj. Našao sam čest koji pada sa neba. Evo me tu kod slapova. A jesi kod slapova, što to meni koristi kad ja nemam pojma gdje je to? Oj. Ja baš sam morao ući. Evo vidim te, mislim da te vidim. Ostani tu gdje jesi. Vidim ti me. Ne! Evo tebe. Ajde dole spin se vam gor, moram izići odavde. Trojica idu. Šta trojica idu? Koliko nas još ostalo? Je li ovo 12 u ovoj našoj arini? Ali ne vidim te sad opet. Evo mene. Kako ću ja? Čekaj. Dobro. Onda imamo... Vidiš, ima vamo 2 igravača. Čekaj samo. Da nema ovdje čest, nema. Aj, nešto mi sad počelo lagati. Ne, boj! Treba li ti kapu? Drž kapu. Ne treba. Ovo, lančano. Ne. Okej. Ajde, riješi to, riješi. Aj. A ne može kad laga.
A evo ga. Evo ga, rasuo sam jednog. Ja ubijam drugog, ovaj drugi sam stoji. Gotov. O, imam 8 dijamanata. Bro, dude, ali ne znaš. Još štapić, nađemo kakav je. Čekaj, haj vam gore. Čekaj. Ja imam... Evo ti malo opreme, evo. Imam ja mač, čekaj, imam mač. Evo ti to. Imam ja od ti kapa koliko hoćeš. Ne pitam za kape, dao sam to taj. O, 8 dijamanata ovo, gdje je to mač? Ne znam, moram. Čekaj, vidim malo od regeneracija. Nema. Ništa, haj onda, kućemo. Ali kako da iziđemo odavde? Pa moramo se vamo dole sad sići. Oba. Čekaj, ovdje u sredini ima čest, ne znam. Jel pokupljen, jesi. Čekaj da ostavim. Gdje pazim leđi da ja ostavim ove stvari. Što su nepotrebne. Vamo sam ja bio, vamo. Jo, imam lubenice, imam hrane dosta. Evo. Imam 32 lubenice, 2 onaj... Gdje? Evo ovdje sam ja bio kod ovih slava. Pa tu sam bio i ja. Pa ćemo li ići vam dole, ha? Nećemo. Pa ima lište dole. Pa ne znam, nisam. Aj mi izlaziti iz ove kuće. Ajde. Aj vam vidite ima li izlaz. A ovdje ima deathmatch. Aj, to je super. Evo vam čest. Koji je ovaj? Prazni. Gdje si ti sad? Evo mene on kad ne ideš za mnom, imam van. Evo me u sredini, evo, kod vam ga često bude ono što ti kažeš. Što si izbacio šta ti ne treba. Hajde dođi vam na ovaj most kod slapova. Evo. Hajde se za mnom. Ovaj Hunger Games traje malo duže nego oni prošli, zato što je mapa malo veća. I gdje ćeš sad? Aha. Zato što je mapa malo veća nego one prošle. I zato što prvi put igramo ovdje. Čudim da već nismo izginuli, ali dobro, otišli smo ovdje na mjesto ovdje. Nemamo nikak. Sredili smo dvojicu. A, dobro, to mislim. I ljudi, ja sam samo tako napadao u PvP. Jednog ja. Ja sam ono lako sredio kad je budalo sam stojala, a ovaj koji će sad uspjet vam gore. Čekaj, gdje ja jedem? Meni je nekako lakše uz lutri, neko drugo. Pol nema lutri. Pa znam. Kaže. Nešto, možeš malo zadnje. Ko ću kroj? 8 nas je ostalo. Sve što laga sad još na to. Evo ga, ja sam izgleda došao do kraja. Konačno. Ja nisam, još čekaj, ne. Aha. Evo ti. Došli smo do kraja. Ja imam 5 zlata. Ja imam 8 dijamana. Čekaj, gdje si ti? Gdje ćemo ići? Ono tamo kuću. Ne znam što fali mi jakna. Crvenu kuću. Evo ovdje čest. Hajde, uzmaj ove stvari. Krampir. Čekaj da idem u ulicu. Izgleda. A koliko igrača potrebno za deathmatch? Dosta ne... 5, ja mislim. A nas ima 8, jel? Pa... Aha, to si ti. Jesi ti iza kuće? Nisu, evo gore. Gdje je gore? Gore na drugom spratu. Evo. Aha. Imaš li koji level? Nemam. Ne moramo ništa začavati. Ništa, ajmo vani idemo tražiti. Ajmo iza kuće. Iza kuće su. Ali gdje si ti? Evo me dole skačem, ne prašam. Tamo kod lave, jel? Šta je ovo fali opet? Čekaj. Ne. Gdje si ti? Vidim. Pa se nije tunel kakav otvorio nešto. Evo me, kod lave. Aha, evo. Meni fali mape. Za tebe. Meni fali mape. Kod imam X-ray glavu. Aha, evo, dobro, sad došao. Oprezno. Šta ovo piše? Oprezno. Aha. Ajmo vam gore. Prazan često. Ajmo vam gore. Čekaj, zablokirao. Oj, zaglavio sam se. Gdje da ne vidim te? Evo. Evo meni kod bundeva. Hajde,
dobro da imamo mačeve. Nisu nam mačeve baš ekstra, ali mi smo ekstra. Prazno, ovdje je neko bio. Ima i na drvetu ovdje gore često. Vidio sam. Ovdje, evo, ne. To je ovo neko sve okupljeno. Ajme vam. Ovdje sam vidio neku građevinu. Evo, ovdje isto često. Oj, to! Vidi mene. Vidi ovo. Naša mač. Dobro, sad imam prstu. Dobro, sad imamo onako ok armor. Nemam ja mač ovdje. To jes. Koliko ti imaš ovi armora? 2, 4, 4,5. Ja 6,5. Ja i za mnom. Nema tu ništa lezi. Ajme vam, hej. Gdje? Ovu kuću koju vidiš. Pa to sam i mislio. Ova velika. Šta je ugužbolan, žica neka. Gle gore što je često ovo. Evo ovdje, Ovo evo nije često. često. Evo, neko ostavio stvari. Brate. Što je čovjek ostavio? Aha, je često. Hajmo u kuću. Nema ništa ovdje. Vidimo se u kući. Kako doći do nje? Što je ovo groblje neko onda? Ne, pas. Znam. Ne! Evo ga, ja sam ušao u nju. Bož. Kudo? Ima prolaz nam sa strane. Evo, čest. Treba li ti... A imaš. Gdje je gore? Máme na samom vrhu, ali nema ovdje ništa. Ništa, hajmo onda. Evo, 7 mi se ostalo. Ajmo dole. O, kako sporo ide igrač. Opa, dole. Velika mapa. Čekaj da siđem dole. Nema vam gore, ima sam jedan čest i u njemu nema ništa. Mislim, nema ništa. Ajmo vam u groblje, mora biti dobri stvari. Pogotovo ako je kamijel. Kostura. Ako je neko. Nema ništa ovdje. Evo ovdje, evo pećine neke. Ajmo dole. Čekaj da pročitam. Heads, nešto piše da su glave tu. Nema ovdje mi ništa. Ne. Nije izaće dalje. Znaš da ima i oni čestova koji su, na primjer, otvoriš ga i TNT pukne. Aha, zamke. Haj vam za mnom. Gdje si ti sad otišao? Evo me, haj na vrat tamo otvrće. Čekaj da probam doći sa druge strane. Kad je malo širi prostor. Meni tamo iza kuće. Nemoj iza ispred kuće. Evo me kod vrata. Od ulaza. Aha, evo. Pa evo. Evo vidiš me. Ne vidim. Evo kreni se. Vidim. Čekaj, gdje idem. Treba li te hrani? Ne. Znaš koliko imam lubence? Koliko? 36 komada. Meni treba štapiće kada imaš. Tu nemam. 2. Vidimo, on samo sebi diamantski mač. Pa ne, kaže makar jedan. Tu mislim. Jel crafting, hej, napravim armor od dijamanta. Evo često, gdje ti pokupaj? Koji? Aha, evo. Prazan. Čekaj, šta je ovo? Kaže da ne stisnemo dugme. Koje je dug? Ovo. Gdje je dug? Hoću. Dijamanti! Bjež odatle. Dijamanti pucaju. Evo uzeo sam. Ajmo. Čekaj, vam sam negdje vidio čest. Onaj, Mi tam prepravo. kako se zove, čekaj, evo ga. Prazan. Pa da, zato što sam već popio. Hajde ti vidimo šta u ovome čisto. Ajde. Jesi ti pokupio jedan nether chest bio? Aha. A onda nema. Pokupio mač našao. Ajmo tam veliko, ajmo tam. Čega veliko? Ajmo vam na ovaj auto.
Gledaj ono nether chest tamo skroz pod vodom, gledaj, vidiš? Vidim. Kineska sakra. Ajde ljudi, još dvojica da izginu. Tamam ja i ti. Op. Ajmo vamo na ovaj pijesak, da vod mora biti koji. Opa. Gledaj vamo na drva ima. Eno još jedan nether chest, ali tu nam ne služi ništa. Ajmo vam dol kod ga nether chest. Evo, šta ću dol? Evo i mene. Kako Eno ima tamo neka vrata, šta je to? Pa vrata, ovdje neđe mora biti dugme ili nešto. Pa nije, vidiš da ima sa druge strane. Šta ima? To je druga mapa, skroz, ne trebaš tamo ići. Koliko si popio? Čekaj, koliko je još ostalo? Evo, nemam pojma, ja sam spopio na koliko skroz sa oni tam strane. Eno chest. Još sam mislila što pobjegnem u drugu mapu, ne bi nas našla skru. Jesu, šta nam služi? Jer mi smo sve dobro, mislim, ja imam fin mač, a imaš i ti, a imam i ja dobar armor. Okej. I onda, kako se popet vam gore? Dobro. Jedino kad ti malo bolji mač uspio negdje naći, to je bilo ekstra. Meni šta? Gdje si ti? Oj, čekaj. Aj, šta je ovo? U nekom tunelu, nemam pojma. Ja sam u pustniku, nešto. Nether chest. Čekaj. Našao sam armora. Evo štapića, baš štapića. Baš. Boga mi. Ja sam ko na nekom kolodvoru, nešto tako, nemam pojma. Jes, kolodvor. Moramo naći crafting table. Ja sam to imao u centru, ali treba doći do centra. Pa i u kućama. Zna to i u kućama biti. Znaš koliko imam armora? 1, 2, 3, 6. Oj, sad treba uspjet gore. Vidiš li ti neku pećinu? Ne vidim. Ja sam na brdu nekom. I gore bio jedan chest sam, jel? Bio nether chest. Nether chest, nemam pojma. Čekaj, da vidiš ti. Evo, čekaj, ja sad se popet na neko drvo i skakati. Evo mene. Aha, evo ti, čekaj. Ima ko neke stepence, jel? Od pustnje. Tu, ajde tamo. Dođi da tamo. Evo, vraćam se. Evo mene, tačno od mene drči isto. Evo vidiš što mi sad... Si ti iza mene ili ispred? Aha, si izdjel. Evo. Izgledao taj chest tu. Jok. 2 diamond. Koliko imaš štapića? 2. Super. Kad bi još našli crafting table prije onoga. Vam, za mnom. Kad bi našli crafting table prije deathmatcha, to bi bilo super. Odnosno sam vidio kuću, evo od... Igrač. Gdje? Unutra je, vidiš li ime? Dvojica! Ima ti matski mač! Nekima, ajde, drži ga. Umro si, vidim. Umrijeću ja. Ubio me, ne. Ništa ljudi. Dobro ljudi, eto to je bilo to što se tiče ove duge epizode. Hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da vam se svidio. Lajkujte, komentarišite klipove, subscribeujte se na naš kanal i ćao!